ئەڤا بازارێک کڕین و فرۆتنا عەرد و خانیال دهۆک کو بازارێک سست و خاوە و گۆرگوتنە خودانên نویسینگەها ji ber xirabiya bazarê kirîn û firûtinê gelek nivîsîngeha dergehên xwe girtîne û êdî kar nakin. Nebûna bazarê jî bo çend hokareka vedgerînin. برا بازار ما gelekî xirab e rastî li Heqarata bazar nîne ebed nîne û bazarê me kirîn û firotin jî nîne illa hêk bê tişekî bo avakirinê bixwanekî tişekî heke bazar nemaye sebeb hikmet e rastî heqet sebeb hikmet e pêkînana hikmetê û yanî şûrê siyasî û yanî rastî mixabin bi hikmeta merkezî em gelek ecîn em xelkê xelkê dokê hemî carek em ecîn yanî em sehkînê tişter me giran bû. Her wisa ek ji xwedanên nivîsîngeha nebûna xizmetguzariya jî hokarekê xirabiya vî bazarî dizanet. سیکا عقارات اف سیستم ضرائب ويا براستي يعني ضرائب بشواء كي زيادة يا بيجين فحش يا بيجين يجران كري سر عقارات هذا نسبة كهوسا كتو يعني خدان قطعي جلك جرا نفت قطع خو فروشت نفت تحويل كيفش نفت تحويل جيب كاتن جبال الضريبة وما هي فيهاش حكمات بصراحة وحكماتها كردستان بيت أسر خطيب درستهي ما تفيد ضريبة هكذا بيجن عدالات يدهبت بوش الدهوي كي برانجا كيبت حفلير برانجا كيبت سليموني برانجا كيديبت كا أو بروجي قانوني بلا أو برلماني بلا هانو كا أو بروجي قانون برلماني بو خلقا كي هكذا بيجن بشواء كي رون إعلان كن بينها ما أف قانونية هاي أم في قانوني ضريبش خلقي ستينن خودانên nivîsîngehên kirîn û firûtina erd û xanyal dihok zêdebûna tewer û şiqa jî bi hokarekê serokê xirabiya vî bazarî dizanin û dibêjin xirabiya bazarî jî kartêkirin bi jêwê jiyana çendîn xêzan kiriye. Şêrwaxê Kursad News Duhok.